Raja semua kecunuk sarang titiang wedasanya ya sani noenang channel kuniki sani mungkin titiang sampun nonton ring Candi Borobudur sani mungkin ring Jawa Tengah. Candi puniki kade sani kerantenang niki candi utama. Kare seriki wonten candi-candi alit sani akeh nyani 17 kalih candi. Candi Borobudur puniki wantah candi wangunan saking agama Buddha sani kewangun daweg warse kira langkung domas Masehi. Ring warse kalih tali rase candi puniki nanen rusak riantukan keni letusan Gunung Merapi raris ke renovasi kebecikan nyantos mangkin iriki sampun kepiara becik pisan. Ris sejeroning ngeranjing ke candi puniki krama sani ngangge rok utawi celana sani gantut niko patut ngangge wastra sekadi puniki. Wastra sani mendaging gambar Borobudur. Nggih ngangge ini sekadi kejawen sekadi niki. Inggih dadane sekadi punika dumun indi Candi Borobudur puniki kecunduk malih sareng titiang wedasan jaya. Subscribe channel puniki.